kreće borba u teškoj kategoriji. Da, do 120 kg. Dosta agresivan borac iz crvenog kuta. Da, Kristijan Sinčić iz Arene Zagreb. Sada pokušaj jedan front kika, to je čak i pogodio protiv Darka Svibena. MMA tim Jakopić Zelina. Tu je jedan županijski dvoboj. Da, kreće agresivno, borac iz crvenog kuta Ovo je ide. bilo blizu. Sada škarice u tijelo. Jedan middle kick. Dobar potez, zanimljivo. Dobar, možemo reći da je borac u crvenom kutu dosta onak nepredvidiv, širok arsenal udaraca. Lepeza, da. Ovo je bilo iz centra grada. Ovo je povukao strga Bana Jelačića. Ovo je jedan pokušaj spinning back fista, dobra eskivaža. Vidimo ova borca u kontragardu. Ovo fino jedno. Skoro upitnik. Sada je primio u bradu. Primio sad jedno 2 udarca. Dobra eskivaža. Kristijan, još jedan. Dosta blizu igra se. Da. Ali sviđa mi se njegov stil. Uvijek je to dobro za gledati, ovako atraktivno. Evo još jedne škarice u tijelo i opet je prošlo. Da, vidimo sad tu i grimasu na Darkovom licu. Da li je već umoran, jer ovakav borac poput Kristijana kad ide na vas, ne posustaje nakon nekih udaraca. Imaće ti cure posla, Batija. Evo vidim s desne strane, ispod desnog oka Kristijan ima posjekotinu ili to bi više bila, to je više ogrebotina, ali sada evo ide. Darac kreće direktima, po zadnjim čujemo udriga iz kuta. Udara Darko, baca. Zelinska ekipa. Vidimo kako baci još nepredvidivo Kristijan svoje udarce. Sad je propao. Velika šteta čak na licu Kristijana. Sada pogađa jedan overhand desni. Da, koliko god ide prema napred. Dobro, ali i prima puno. Vidimo sada sa spuštenim rukama. Jak je, dobar je. Dobar je Kristijan Sinčić. Sada prima jedan high kick. Uzvraća odmah i on. Lijepa sada eskivaža, još jedna. Darko ima prespuštene ruke. Darko ima spuštene ruke, već umoran. Kristijan pretrpio dosta štete. Sada dobar jedan u blok. Odlična prva runda, evo sad ćemo vidjeti. Lara će imati posla. Imaće tu dosta posla, sanirati ovu povredu. Krv iz nosa. Tu bi se ti sada bacio. Vidim te kako gledaš. Zabrinuto. Sad sam u drugoj funkciji, samo fokusiram. Da, vidim da pratiš. Da, ali krvari iz nosa Kristijan. Plus ispod oka ima tu ogrebotinu. Darko u boljem stanju. Gledamo seniorsko polufinale do 120 kg. Kreće odmah brzi desni high kick i širok opasni kroše Kristijana. Ide Kristijan. Dobar je, brz je za tu kilažu, stvarno je ovo novo, ne bi volio da me s tim strese. Da, onak kad misliš, iz ničega ga baci. Tu kad sjediš ovako 2 metra od njega, snaga je to, snaga. Sada jedna lijeva ruka Kristijana. Još jednom. Dosta frajerski stil, da, mangupski prema naprijed. Mangupski, baš je ono... Nema posustajanja. Da, sada 3 krošeja Darac baca, sada prolazi, to su male rukavice. Ne ide tu dupli dekung, previše tu se treba paziti. Sad je sjela desna ruka Darka. Ali može primiti Kristijan. I dalje spušta ruke Kristijan. Da, bacit će stol na njega, stolac još malo Darac.
Nema, sve živo baca. Kuhinjske aparate, sve izbacuje iz kuhinje. Sve pasa na njega. Vodu, sve. I ide dalje Kristijan. Ide dalje Kristijan, ne predaje se. Uporan. Možda se Darko pita što je ovo ispred mene. Pa, definitivno. Opa, jedna finta pogledom. Kao gleda Opasno. dole, no look. Takozvani low look, to Cristiano Ronaldo isto radi. I Messi kad dodaje, LeBron James ono. Sada idu bombe. Ide i dalje, ima te poglede. Da. Darko ga gleda, kaže, još jedan težak udarac. Da. Ide. Ma treba to prebaciti Darko u parter, tu probati riješiti, jer ovo nema smisla nikakvog. Ide ko zombi prema napred. I sad dalje. bacaju ove back fistove i zaletava se. Takozvani tvoj omiljeni naziv prekorak je sada napravio. Ide i dalje. Isuse, još cijela minuta do kraja. Jo. Svaka čast. Jeda teško Kristijan, diše, ali ide. Ali je neuništiv. Sad drži ovu prema napred prednju. Sada još jedan razmjena krošeja. Volio bi reći, neko će, pa Darko više ne zna kako da ga udari. Ne zna kako da ga udari, jer Kristijan ide prema napred, baci sad jednu opasnu. Opa! Ovo je ono! Izgubi balans i baci spinning back fist. Da, zombi Kristijan, evo ga ima. Hrvatski zombi. Ima nadimak odmah. Evo ga, ide prema napred, bravo! Ide dalje, lovi on glavu. Evo ga, ide prema napred. Sad će ga Darko baciti, to je ono što je možda trebaju ranije napraviti. Prebacit će ga u svoju desnu stranu, tako je, to je ono što bi ja napravio, ali ne ide. Ne ide, opustio se, bravo. Kakva borba. Show. Kome dat ovo sad? Pa ja mislim, ne znam, danas je... Ma treba treća i gotovo. Treba treća, dajte suci treću rundu. Treba treća, šteta je ovo, jer stvarno je, kažemo, jednom ili drugom borcu Kristijanu sada ne dati, to jest upisati poraz, iako je ovo amaterski, ali naravno i taj skor se gleda uvijek i spominje. Mislim da ćemo ga dobro upamtiti, evo diže ruke, ali mislim da... Da, evo Nikola da vidimo što su odlučili suci. Darko, da. Darko, njegova upornost udaranja. Zasluženo. Terminator. Evo imamo mi našeg zombija. Imamo Koreanac. Evo ga, tamo i kolut naprijed je napravio prema svom treneru. Legenda.